Okay, sekarang Kento ada berada dalam area yang Z-Spec ini JP Yao player macam mana pakai Android phone pergi connect to the screen. Jadi you boleh tengok YouTube dan Waze sebagainya lah. Okay, first nak you guna Android phone you pergi carikan Miracast. Okay, so you kena turunkan itu screen. Kento pakai Samsung S22 lah, jadi ada smart view dekat sini. Kadang-kadang dia letak Miracast atau car intermittent, so you just click. Kadang-kadang dia letak Miracast lah. So iPhone tak boleh kalau nak main YouTube dia hanya boleh Waze dan Google, check email saja. Tapi untuk Android phone, selain daripada itu dia boleh dia boleh dapat YouTube. Jadi kita tengok sebelah sini. You kena masuk source dulu cari. Ini Harry JP Yao So source, cari source dia. Source dia you kena pergi Miracast dulu. Miracast, okay. Lepas masuk Miracast Wi-Fi mesti mau on dulu lah. Nanti Wi-Fi kena on dulu. Lepas itu Smart View kena on. Seperti tadi saya kata. So ini press yes. Yes kita tengah search lah, tengok. Kadang-kadang di search kena ambil masa lah. Sudah dapat lah nampak Canon S22 Ultra. Ini car multimedia. Tekan saja. Dia sudah dapat lah, dapat screen Canon punya. Dia connecting lah, tunggu sekejap ya. Ya, accept. Yes, accept. Yang kena tulis taruh accept dulu. Accept. Jadi sudah dapat screen Kento lah. Jadi I try masuk YouTube try masuk YouTube. Okay. So Okay, ini dia. Ini because of Ini Kento punya video. Boleh display dekat ini screen lah. Lepas itu dia ada 4. So nak pakai Waze pun boleh You letak macam ni. Dia ikut you punya screen sajalah. You mau macam mana.